สบายดีทุกคนวันนี้สาวลาวสิพามากินหมี่กะทิเนาะมีกะแซ่บๆทุกคนมีกะทิที่ว่าทานได้ว่าแซ่บที่สุดในเสียงขวางเนาะแต่สิเป็นอะไรมาเบิ่งกันได้ทานนี่ถือว่าเป็นร้านที่ดังก็นู่นเสียงขวางมีกะทิเสียงขวางแซ่บๆเด้ออ๋อนี่ลงกล้องเนาะ这是用这个哦。có được đâu mà mò liều rồi thôi tới lên mình một sát thôi ta tổ sát thôi là nó của nó miệng dạ tới đi của kịp cho video ôi ilu sẽ có sao thì chỉ có là chỉ ốp tu đi à có được không này cha có nước hậu nơi gì lo nó nào nơi chỉ lo nơi bay là sau vẫn là sao rồi mình cứ hụt ngoài tiền lo nữa có tay nữa thì nó cũng nó à rồi biết tới bên này ta tổ sao rồi có chỗ này của bố mồ đó hảมาเด้อทุกคนแซ่บๆก็น้ำหมอแล้วเนาะ hả น้ำหมอแล้วเนาะcho nên là nóมีกะทินะมีกะทิลูกหันออกมาเนี่ยลูกหันจอเที่ยก้าสิบกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่สายน้องไม่น้องเปิดจะน้องหันนอนจะก้าสิบกว่าnếu lúc hắn lần đó thì ít nữa rồi là nhé nó mong là nhé nào tôi đi thổi cũng có làm trong tôi sao sản phẩm của phát tế Biển lên rồi. có chừng một số đến giờ rồi